الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أمها أخونا أختم أقول من الله سبحانه وتعالى دنيا من حياتك لبوا فاوير أقول من إله سبحانه وتعالى شريعة إله سبحانه وتعالى دين أقول من أغنى دبوا فوا علم أقول من إنكي كشور وجندني إنسان جي مدوغا كمغاويس أدي جنوار نوتا ديريتا كتيجي مدوغا كمغاويس نوتا ملائكة بيكلنا أدي الله سبحانه وتعالى خلوق ربوا فوا إهم مخلوقاتوغي مدوغا كمغاويس هم كمي هم هوريها غتكون نونك إن غتك دنوانيا درجتك بهيجم واك تفاتتكين إبا هنك إهم بما أقول من أبدوس دنن إبا جي الله سبحانه وتعالى إله سبحانه وتعالى لبوديجم وا حق فلين أي إله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار إله سبحانه وتعالى خلوق رفان غتك خلوق رفان إدوديجن نبي إتشن إله خلوق رف هم إله سبحانه وتعالى خيار كرم إدوديجن نبي إتشن خيار كرف أي إله سبحانه وتعالى لبوديجم وحق فلين إكما مدوغا أقول من قرآن إنكار نونا إقتم الله سبحانه وتعالى أقول من نظر هنقالار إله خلوق رفا فاوا تكتيج تريغا مثالك ملائكة بيكلون أقول من بلاليس ملائكة بيكلون جترين هوريها بيكلون كي إنهم إما كمن إما تيري كمن لبيجم بيكلون نو إجترين إكي بيكلون إكي درجة إكي شرف لبي وداعم في إكي بيكلون جي خلوق كورف مغا نودا خلقة جاوس تفاتو تكا أدي مولو دركمن نودا ماتيري كمكا مايكمن إكولي بيجم في الله سبحانه وتعالى كيرت قرآنغا وحيك رفا أنغوا فاوا فدان جعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. إله سبحانه وتعالى ملائكة بيكلون خلق رفا فإقترين بيكلونا دفية فلو بيكلونا تيم فيه فلو بيكلونا هترو فيه فلو بيكلونا إيفور بسيطر إله إرادة كوري من وركان يتر كورف هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كورف وفاوي جبريل عليه السلام إكليك فانا هستيك في فر اللي بي وداعم واقع الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام هستيك في فر دبوا خلو كورف وفاويرو جبريل عليه السلام كي ملائكة بيكلون قترين إم شرفر إم ملائكة إم متير إم ملائكة إنكم أقول من إنجن دني الله سبحانه وتعالى إكي ملائكة بيكلون بيكلك وأنا بيكلك ما جمعك كرفوا فواكن إهم بجين أهل السنة والجماعة كي عقيدة كي الله سبحانه وتعالى ملائكة بيكلون جترين بيكلك في فلو يتورا دبي ورك بيكلك شرفه ما تيجي بجين ذاك موجا هم فدان الله سبحانه وتعالى فنوفي نبي بيكلونا رسول بيكلون أرجو بدالك موجا بيس متفاتو فنن الله سبحانه وتعالى نبي كان دفوا فوا بيكلون جتريغا رسول بيكلون لففي بيكلون كي نبي بيكلون عام بيكلون تفاتو شرف اللي بيوداغم وا بيكلون هم فدان رسول بيكلون جتريغا الله سبحانه وتعالى ما كروا ماتيوري كروا بيكلون همني وداغن ايغتريغا اولو العزم فس رسول بيكلون همني وداغن الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام دارقول من جماعة النبي صلى الله عليه وسلم لبوا فواني أولو العزم فس رسول بيكلون جتوجا إف بيكلون جتريمس الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم ما كروا إله ده خليلهم كم قالوا إذا بيكلون جتريمس محمد صلى الله عليه وسلم ما كروا ما تقول الله سبحانه وتعالى وحيك ربني تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض اي رسول بيكلنا تمن اله ايغترين ابيكلك ان بيكلك مچا ما كروا ماتيوري كرفين افدان الله سبحانه وتعالى ورتوس لبوا افن ام تري ودا على بلار ام متي ودو اي ماتيوري كما شرف لبيگم وا ودكم غلبوا اف الله سبحانه وتعالى
arshikola nota ila subhanahu wa ta'ala karikan nota kuttan kan libigen watibe ila subhanahu wa ta'ala suwarugega ekeki darajata lavwa fawe hama ifadan Allah subhanahu wa ta'ala aharuge terege massaruta massare ane massarege macha makure egatu ramadan mahki aharuge baramahuge tereng matveri maikkan libigen wa barakateri masarekam galavwaf ege iturum wes aharu terega masartoga ebahuri tafaatutake maikama hurumetterikamga agum mihar hedakur medani rajaw mahuge duastake rajaw mahki Allah subhanahu wa ta'ala hurumetteri kurawwafawa masare rajaw masimenigem wani Allah subhanahu wa ta'ala aharige terega hurumetteri kurawwi hatar masaruge tere masarege gotu labata khuna akhtunne Allah subhanahu wa ta'ala argul menna mi khabarta kurawwa fani argul men ila subhanahu wa ta'ala hurmetteri kurawwi nuwata maak kurawwi takiccha kankamuge maakkama hurmen hifehettu mattaka Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga wahi kurawwa fa inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم مياتك الله سبحانه وتعالى أنقوني إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الله سبحانه وتعالى حضرتك مستكوك عددك أي باري هم بما أقول من شك أن مستوك عددك أي بار الله قدرتك بس أي كندوكم فشكين دنيا مي time zone kainatu levvisru Allah subhanahu wa ta'ala mi duwas badalu kurawwa hingomuge nizamuge terege ila subhanahu wa ta'ala wani bara masaru davwa evre iturakavves adi evre madevves nukurav em aharege terega dawruwa mundani baramas niumak anekkaves hama feshigin annani ituru barama higgotu ei hijri gotum argonme gunamum mida masart muharram mahum feshigin gos dhul hijja maha hame if Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawwani ei Allah subhanahu wa ta'ala ge fotuga kandelifawa gote ei lahul mahfuz kamuga kandeli kamuga sadikir Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala angawa fasmiwani egote Allah gadotga ekan kandelifawa goin ei konduha kum feshge yawma khalaqa as-samawati wal ard ei duni udutaka bin khalu kuraviduhum feshge ikamuk Allah subhanahu wa ta'ala egeterein minha 4 hurum egeterein hurumetteregen wa hatar masaru lavwa fa kama angawa fa efo engoni dalika ad-dinul qayyim eye sidawegen wa gotaki eye sidawegen wa dinaki eye ekan onnam wi gotaki eye Allah ta'ala ekan lavwa fa gotaki fala tadhlimu fihinna anfusakum edwastoga nuwata emasartoga tiabamihunge nafsutaka aniya ver nuwata muli aharuge mi bara masrugaves tebami hunga amil nafstaka aniya bernuas miyatum algon menaka nenge kun hataru masrik Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'an ga angawani ila subhanahu wa ta'ala hataru masrin hurmetteri kore vikam bara masruge tere ehmi malobe takhunna akhtune algon menna mi ayatuge mi hadisa annot mi ayatuge mi khabarum algon menna engin deni e hataru masraki kobakan kirit qur'anum algon menna engin nek hen namas أقول منا إيه هترو مسر بيان قد دفني رسول الله صلى الله عليه وسلم إهم وجين أقول من تا أبود مدكم من نواهك كيرت قرآن إكني أقول من عمل كراكا نفوده نوت كيرت قرآن إكني أي أقول منا مغو فريهم قطعا فنيجن دانه مصدر نون كيرت قرآن قرآن شرح كمغاوا نوت تفسير كمغاوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ge sunnen eba lazim kure agolmen dene ungeni ganna ehem wegin agolmen mi bayan kurani Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga bay wahaka ijmali gote ga bayan kurawai e ijmali bayan kuravun kirit nabiyya sallallahu alaihi wasallam tafsil kurawai efada hadisa mi Allah ta'ala angawani Allah ge hadratuga masratu hoge adadaki bare egiteren hataru masrin hurumetteri kurevi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kuravani e hataru masraki kobak ehmen ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada' ge doga hadith kuravani
Allah subhanahu wa ta'ala udutaka bin khalu kurevvi duwahuga zaman levvi gotam miedu miwani dima'if mani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu hajjatul wada'uga arafatu bimuga hutti wadagennevi duwas ei hama Allah subhanahu wa ta'ala duniya khalu kurevvi iruga lavwa fawa bara masar tartibu mun as olumen neti ekan kandeli fawa gotam hingagen dia duhe gotuge evani mani gotoshi hamajif miwani sawbaki quraishunge terega nota jahiliya zamanuga aharuge masrutan ebami hun diyi oluwum badalu koram ebami hunnan e duwastoge hurmay hifahattagen abadu nutibevet waragina fahara muharram mas safar mas muharram ma bayfa rajab mas isfas kon hadam ehnamas e aharu e dimawa hajju duwaki hama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjan e hutti wadaagenne wi duwaki e zaman tan ege gota badaluwamun nuwata annamun as hamasida Allah subhanahu wa taala lavwa fawa gotan ekan higagen di ahar adi kuri aharus Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu mistakunnagen hajja wadaagenne wi wadaagennumga hajju kurawwa fani e usul gumati mani rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurawani evs khilafen gotuga e hajjum hoge nuwana duha badal wefe evani efo hadis koroni as-sanatu 12 shahran masar toge adadaki aharigga bara masare minha arba'atun hurum egetereng hataru masare e hurumet teregen wa hataru masare ثلاث متواليات vidividigin anna tim masare efo hadis kor dhul qa'dah wa dhul hijjah wal muharram dhul qa'da maha dhul hijja maha di muharram masmi vidividigin anna timma ki hurumet teregen wa tim masare ehembima dhul qa'da mahum feshigin kuri zamanu gavis jahiliya zamanu gavis mikam migotu Allah subhanahu wa ta'ala kandalu wa fa otum gesobun ilahu bawa levi shariat toga nuwata din toga nuwata nabi bekalna engeun toga mi timmas hurumet ter kurefa wative jahiliya zamanu gas ekama belemunga khasako makka ga hajjuge alukan kuriya dative komme harakos ekamattaka ebami furso dinum gotun dhul qada mahum feshigin ebami hanguramatak gulun huttal hemima dhul qada maha dhul hijja moge hurmen aamu gotega ebami hifahatta munde e hajju wa mihun nasha adi hajjuge terega ebami hunna ves rakkaateri kama salameteri kan libi fotu mattaka efo hadis korawani warajabu mudar wanha gamihun badalu kurmenneti egotuga hifahattagen etibi rajab maha alladhi baina jumada wa sha'ban jumada al akhira maha sha'ban maha demeduga onna rajabu mahe ehma rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala kit Qur'an angawafa miwa hataru masaro e bayan ko devvan war saf gotik ehma Allah subhanahu wa ta'ala aharuge feshumugawa muharram mas hurmet teri korevi adi aharuge nimumugawa hajju maha ege kuri maswes hajjuge alukamattaka dhulqada maswes hurmet teri korevi e duwastoga hanguramakon ulumwani mana korev adi e ako aharuge meduteregawa masarekkamwa rajab mas hijri aharuge havva namaswis Allah subhanahu wa ta'ala hurmeteri masarikamuga lavwaf egotam makka ge mushrikun badalta genes eulun ulun Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga sifa kurawwaf wani nuwata mana kurawwaf wani nuwata bayan kurawwaf wani ei kufur ge tereng iturwegen gosfawa kamege gotuga ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam e wahaka argumenna hajjatul wada'uga hama bayan ko devwani إنما النسيء زيادة في الكفر إسفسكو مس لسكون إسكون هدون أي كفر غترين إتروجين ديه كمك أبامهم بين أهرو إمس حلال كفان بأ أهرو إمس حرام ما هيك قطع هدمون الله سبحانه وتعالى لفوافا مي عدد أبامهم تفاعت كرموندي هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وداعين ألم أنكابس رجو ما هو جبس adi dhul qada ma hoges adi dhul hijja ma hoges adi muharram ma hoges hurumet terikan itura kashawar ko devwaf kommekas argumen mihar badal ko fami wani rajab ma Allah subhanahu wa ta'ala mi masara maikama hurumet terikan devwaf ekan dama hattawaf hurumet terikan mi masara libigem wani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge shariatu ga ekan yennu Allah subhanahu wa ta'ala udutaka bin khalu korevi sura ay hurmet terwegen wa hataru masar
ehwima ma nabiya sallallahu alaihi wasallam wadagen e masaruge hurumen anikkavis demehettevi Allah subhanahu wa taala ge hukum fula eggot ehwima rajawmoge maakkama hurmeterikan demehettumaki algonmenge maccan oikkamen Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani ya ayyuhalladhina amanu la tuhillu sha'air Allah wala ash-shahr al-haram tiyamamihum Allah subhanahu wa ta'ala ge shi'aratan halalukun nugaras manik Allah subhanahu wa ta'ala haram kum ga lavwa fawa takiti ei haram takiti kum ga tiyamamihum balagannashe adi Allah subhanahu wa ta'ala hurmetir kurawwa fawa masare ge hurmeves kandanu das فلا تظلموا فيهن أنفسكم تباميهم نفسك أنيا ورنواش مي مسرته نوتا أدي بار مسرو كم قابيس لبتي أختني أنيا ورون الله سبحانه وتعالى حرام كرفاف أنيا وري وديجنو مكي إله سبحانه وتعالى ذات فلا مستحيل صفة الله سبحانه وتعالى قدسي حديثك وحي كرفني إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا تمن إله سبحانه وتعالى قذات فلان حرام كم قال في مي ذرق من ورس أن يارد قلنا ما هي مستحيل كمن الله سبحانه وتعالى إبس لك ذرق من ورس أن يارد قلنا يفوق وحي قربني تباميهم جمتشن أي حرام كم قتمن إله لفوا في مي تباميهم إبك ونبك أن يارد نواش අනියාවරුමකී කොබට අනියාවරුමකී අනියායකී ඒ එච්චෙන් ඒගේ මකාම් නු තනෙග්ග බේව් නුවත කමෙන් එකන් කුරන් එග්ග නුංගොතක කුරන් කොම්මෙ කමෙක්කම ගාවියස් මනා කොරේෆාවා කමෙ කොග්ගතු කුරන් අමුරු එෆාවා කමෙ දූ කොල්ලු නුවත කුරන් එග්ග නුන් එහෙන් ගොතක එකමෙ කුරන් හිමෙනෙගෙන්ද එහෙන් වීමා එම්මෙ බොඩ අනියායකී ශිරුක් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීරතු කුර්ආනුගා وحيك روا فوافدان إن الشرك لا ظلم عظيم شركك أي بروجم وأنياك هم بما الله سبحانه وتعالى أردم غفرات كروي كنكم غتريم بس أم بروكم كفاني إلها هم فراتك شريك كر إكم بني حرام كروي أي هم كان إكم كو حرمة تري مسرتوغا إكن ينو مولي أهرو غتريغا بس حرام كنك أنيا بريومس مولي أهرو غتريغا هوريها باوتك أنيا إكم غوس حرام هنمس مي هترو مسروغا إكن حرمتريكن غدوගෙන්වේ මානගේ හරාම්කම් බොඩුවෙගෙන්වේ එකමුග නුබෑකන් ඉතුරුවෙගෙන්වේ ශිර්ක් දෙම්මියති ෆාෆ උරදුන්තකන් අරාගතු අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා හරාම් කුරවි කංකන් කොග්ගතු ඒවිස් අනිය ඒගේ සොබුන් අගොල්මන්ගේ අමිල නෆ්සුතක අනියා වෙරවේ ඒ ගනෙවෙනි ඒ අමිල නෆ්සද්දේ ගෙල්ලුම් අනියා ඒගේ සොබුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා කෝෆා අදාබු හග්ගෙන් දානකම් hame ifadan argulmen bido ekabes araganege nuwan bido ege aniyaves argulmen libiganege nuwan amile nafsaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan korwa fani bidaki nota bido hedumaki ei emihaku magufredigen dane amalege gotu nota bidaki ei magufredeme gotu رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول منا إنذار دفواف من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد تمن كده فانوجه مي شريعتك كنده إلفانوا كم تمن كده فانو كم كأجم ودانو قلنا كم كوفي كم فانما إميه كم فاني رد كريبين هم ما النبي صلى الله عليه وسلم كم كأجم ودانو قلنا كم مي مسرق جاوس أدي هاروجه هن دوه جاوس كوجتمكي أي بدوي එකන් අල්ගොන්මෙන් දීනු ගෙනමුගා දීනු කමෙක් ගොතුගා කුරුන් හුද්දවෙගෙන්නේ නුවාන ඒ මග්ෆරදුම එහෙම වීම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි ආයතුගා මියංගවා ෆලා තظلموا فيهن انفسكم මි ආයතුන් අල්ගොන්මෙන්න මි නස්සුන් එබ කණ්ඩායලිගෙන් එබෙදේ එගෙන්දේ ખાસ ගොතේ අල්ගොන්මෙන් ෆරවාති රිවාන් ජෙහෙනකන් මුලිය හරුගාවස් අදිහම එහෙම්මේ හුර්මෙතුරගෙන්වා මස්සරතු කුතරේ මස්සරිග්ගා අම්දුන් බිදොයකන් අර නුගතුම එහෙමීම රජබ් මස් අගොන්මෙන්න බද්දල කොෆා වීරු අගොන්මෙන්න එගේ ජාහිලිය zamanuga man hurmetere meheggotuga ebamihum balamun akama adi miyadus අගොන්මෙන් ගතරේගා රජබ් මහකි hurmetere masare gotuga nota man masare gotuga mihum දෙකෙමුන් දියුමා මෙහුරිහා කමකි ඔක්කම අගොන්මෙන් දන්න රජබ් මහකි මෑක්කම දෙකෙමුන් අන්න masare
hennamas rajab moge hurmetteri kama guligin algon men qurani kiitto algon men nan emasurge terega kuram waki khasa kankame kandelifa eboetto emasurge wakire waki duhen khasa efa ebaveto waki alkomakun waki kahala namadakum waki rodekum misalak efada kamen algon men kura hindu nota kurumuge sobun algon men libigen dani thawaba darumato nuwata mi ayatu Allah subhanahu wa taala angawaf miwa fadan tebamuge nafstakan aniyabere nuwashi angawafan engewumuge teretto algon men vadegen dani mi algon men bala denegannan jehekam ehm wima rajo mas as algon men baddal kura hinduga tafatu khabartun algon men geteriyan eba ade khasako social media ge ekiki wasilata miedo algon men fahifa wiruga dade fasihe kama yako ekikahala postu taka ekikahala liun takun algun menna hameya eki wahakatan annamun ebade gotum rajo moge maakama maturi kama behi gotum bistafatu wahakatan ade egeterega waki khasa namade kurma waki dohega rodefma waki kahala sadaqate kurma waki kahala qurbani kurma adibes enun eki kankama wahakatan algun menna hameya ade henamas suwalaki mikankamaki migutuga matiga algun menna rajaw mas khasa kogin kurang huri kankanto rajaw mahaki jahiliya zamanu gas makkun hitomum amahi adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi shariatuga emahuge hurme dem hettevi ekamaku emas khasa vegin emas saruga kuram waki namade nuwata waki rode nuwata waki alukame nuwata waki qurbani thabitugin asfa veto jahili zamanuga makkage mushrikuge terega rajabuge katilumen himene ema rajab maha guligin katilamun wes dia eyam mikene la atira hame gotan rajab maha dimako roda wes emihun hifamun dia eyam mikene far'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam algun menge mi shariatu ga wani mi dekanta wes mana kurawaf Allah hattaka katila katilume Allah hattaka hifa rodefume mana korveviyennu e ehemma saruto gawas adi rajaw mahu gawas adi hurmeterugem wa komme mehkam gawas sama kurang hurikanka hennamas wakin rajaw mas khassa koggin jahiliya zamanuga kurumun a dekanta mi rajaw maha adima ko wak khassa roden hifma rajaw maha adima ko waki khassa qurbani kurum edekanta rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana kurawwafe hadis kurawani la far'a wala atira waki khasa duhegga nota rajama khasa kogin roden hifume nuwata rajama khasa kogin katilumen nete mi basfun rasulullah sallallahu alaihi wasallam miwani rajama hoga jahiliya zamanuga kuremun dia kankan algolmen nukurman angawafa ei jahiliya zamanuga misakunna eggum gufaratun ekan nukuru ehmwima rode kamugavis adi katilume kamugavis rajab maha khasa wegenne nuwe man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sahabi bekalun tarbiyatu wadagen favis wani mifada gotegge matiga ehem wegen as fave rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi bekalun ge terem beebbe kalun khasa ko umar radiyallahu anhu fada bebe kalunna rajaw maha dimako wakin khasa ko miheko roden hunnakan nota hurikan inge wadagen fikama vanama emihege kariya wadagen emihege atuga jassawa eka mana korawwa adi roda villuma angawa ei rajab mas kama vati wakin roda hifa kama vana ennamas am usulakum miheku aharuge komme deduha kun edduhe ga roda yan hunnamun da kama vana ma rajab maha dimawi sena roda hifa mundamfi nuwata haftage komme deduha ko ei homa boraswe deduho roda hifa mundami kama vana ma egotuge matiga ena demi hunnamvi nuwata hijuri mahegge medufoyege roda nuwata tera sada fanara mitinduge roda hifamunda mihekam vanam arjaw mogaves e roda hifamundamvi nuwata miheku hijuri mahegge komme vestindu hegga roda hifamundanama e tinduge roda arjaw mohterega sama hifamundamvi rajab mas viti ve wakin khas kuravigin rajaw moge furatama hukurdu nuwata rajaw moge furatama do nuwata rajaw moge hata viswana do nuwata rajaw moge ehmes khas kurefawa duhega rode hifmuge makkama dekigin roda hifmaki ei bidwe ei thabitu akamennu hama ehme namadu
rajau moge waki reegge waki wogutegga koranje waki adadegge rakwetan himene waki sifeka koranje namaden onna kama dekigen e namad kurmaki eiwes bidai eiwes sabitwa kamennu mihaku farun namad komme gotigga wes komme mahegge komme duhegga wes agun men ada koranjene faswogut egiturum sunnan namad rawatib sunnata re alukan adi duha namad fada namatan agun men kuramun damvi egotuge matiga demi huri miho kamavwana me alukantawga muradi wamvi eggotakavves rajomoge furtama hukuru vilere magur namada isha namada demedu nuada isha namada fofati suma deterega kuranje salatu raghaib kahala waki khassa namade nove ei sunnatun thabitu wa kamennu ehvima rajomoga kuranje waki khas alukame rajab maskamuga vitiwe ne rajomoge makkama behegotun asfawa riwayat dirasa kurwafawa nuqadun geteren ebbe kadaki ibn rajab al-hanbali rahimahullah ekade fan ekama golegotun felli wafawe hadith jama kurama foga efo bayan kurwafani rajomoge makkama behegotun khassa gotigga asfawa evves riwayataki e riwayatege balikashikamuga ei munkar nota maudu daraja nuda ibs riwayate kamuge nuwe maneki kumme riwayate ki ei hedifawa nota maudu nuwata munkar riwayate henvima rajoma hurmat terikan sharaf terikan makan demibe ekamuk emasana khas waki alukame rasulullah sallallahu alaihi wasallam algormenna dakwa de wafe nota du kurwafe no ei katidumakun kamugavies nuwata rode kun kamugavies nuwata sadaqata kun kamugavies nuwata namada kun kamugavies khassa kurmenne rajaw mohuge hama am usulun algonmen ehim masarto gavis alkon kura fadan alkon kormun damvi ekamako emasaru algonmen iturun farwate diwanje Allah taala haram kurebi kankama arahanu ganna emasaraki Allah taala hurmetri kurawwa fawa masarik kamuga algonmen dekige emme fahwa ke gotuga rajab mahabe gotum dannawalan oti rajab mahaki ei mi'raj ara wadagennevi re anna masar kamuga dekeyumun anna deku rajab mahuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj wadagennevi kama khassa gotega hatavis vilere mi'raj wadagennevi kama dekewe dekumaki eiwes sahamagun thabitu wangoy kamennu riwayat gina guna rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'rajan ara wadagen nabi rabiul awwal mahuga kamugavis adi enum bay masarto kamugavis riwayat tan eburi ehnamas sahhakon evves riwayatun kande eligen miweni mahegge miweni vilerege rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'rajan ara wadagen nabi thabitu gotegga fenna kanne ei hijra kurige hadisai gaggandaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijra nikum wadagen nomge de harin hados kurin Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'an gal gomen navani ekan kashor kod devaf adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam wani algon menge mi ummatan e khabar korawwa e hadisa bayan korawwa e amedu shakke vesni himi mama nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi'raj wadagen nevi kami shakke vesukamennu ehennamas hijuri masar toktereng mahigge waki miwene reegge ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi'raj ara wadagen nevi ehin algon menna denneve ka eworuge saafu dalilenne algon menge imanaki ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi'raj wadagen nevi kan ekadefan mi'rajan ara wadagen Allah subhanahu wa ta'ala sida evves tarjaman neti evves mana koddene faraten nota medweri konati sida algon menga ma nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam bas wahi kurawika adi hama hemme ekale gfan ekiriti muriti matiweregemwa tahiru wahi adu aswa ekale gfanan e matiwere sharafu ehin evves insana kan nulibe sharafu e ekale gfan ilaha ewara kuttan kurawwa sida bas wahi kurawmuge sharafu ehin evves insana ka libigenne nuwe موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى بس وحي كرفي كرفان بيمغا هن کو هن مسمع النبي صلى الله عليه وسلم سيدا بس وحي كرفي اكليغفان الى وتت كتن كرفوا اهم بما محمد صلى الله عليه وسلم
mi'rajge sharafa ekuga devvunu emme bodu sharafaki ekalege faanuge ummatuge ahulwerin mi'raj wane mativeri alukame shuru korwigen diyun ei farul fas namadu shuru korwigen diyun e farul fas namaduge sabun mu'min ala enage ruha enage furana Allah subhanahu wa ta'ala hadota mi'raj kur nota ilahu hadotuga munaja dannawa ruhe gotuga wegende ehenkamu e mativeri alukan ada kurum algunmen huriha eregges farwate riwamvi ei aharuge waki massarege waki duheggo zikra ennu aharuge komme mahegge komme duhegge faswogotuga algunmen ada kuranje wogutu kandelifawa farude em e farulan algunmen abadus farwate riwamwan rajamaki hurmet teriwegemwa masar efoga annani sha'ban mas efoga annani ramadan mas algonmen ge salaferi bekalun rajab mahameduga deke wada gannamun anna ehin deke wada gatumaki rajab mahaki ei gowan kurmuge masar gotu ramadan moge maikkamataka hema rajab mahaki gowan kurmuge masare adi sha'ban mahaki ei fendi gastan heddumuge nota dandu heddumuge masare gowan kandani ramadan moge muhimmu kamattaka ebekalun rajab mahum fesgin alukantoga ituram murali wadaganno fattawa alukantaka tamrinu wadaganno fattawa sha'ban mas awmaku ituran alukantaka husu wadagannawa ei ramadan mahuga ಆದೇಕಮುಗ ವೆಫಾ ನೆತೀಮ ನೋತ ಕುಲ್ಲಿಕ ಕುರಂವೀಮ ಅಳುಕಂತ ನುಕುರವಿಮುಗೆ ಸೋಬುಂ ರಮದಾನ್ ಮೊಹುಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಕಂ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆದಾನತಿ ಹೆಂವೀಮ ರಂಗಳು ಫುರ್ಸತೆಮ್ಮಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ರಮದಾನ್ ಮಹಟ್ಟಕ ಗೋವಾನ್ ಕುರುಮುಗೆ ಮಸ್ಸರೆ ಗೊತುಗ ಮಿ ರಜೋ ಮಸ್ ಹೆದು ಅದಿ ಶಾಬಾನ್ ಮಹು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಅಳುಕಂತಕ ಫೆಂದಿ ರಂಗಳಂ ಹದ್ದ ರಮದಾನ್ ಮಹುಗ ಏಗೆ ಮೇವ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಮ್ ಗೊತುಗ ಕೆನು ದುವಾಯ್ಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ algonmenna ila subhanahu wa ta'ala ge shariyatuge furihama saafu tedu ilmu libi ilahu ediudi gannawa gotuga ilahan alukan ada kura adi ilahu subhanahu wa ta'ala hurmetteri kurawwa fawa zaman taka wogutan hurmetteri kuran danna adi ilahu subhanahu wa ta'ala deenuga kandelifa nuwa kamen ilahuge deenuge tere waddagen bidwa veriumge sobun ilahuge kofa nuwata ilahu dutuga faaferwegen daane ba ekkamuga algonme nulevvum ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge matyoregen wa sunnatuge matiga thabitu e demiti bene ba ekkamuga levvum wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.